Hizkide bat bazen orotan bihotz bera Juvenil Mutilak lehenengo txanda, Raspas B, lehenengo kalea, calle 1, El Anchove, bigarren kalea, calle 2, Kaiku Misto, hirugarren kalea, calle 3, Getxo A, laugarren kalea, calle 4, Portugalete C, bosgarren kalea, calle 5, Ondarru, seigarren kalea, calle 6. Bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Zehagoako denborak, Raspas B, 2:31, 2:31. El Anchove, 2:31, 2:31. Kaiku Misto, 2:31, 2:31. Getxo A, 2:28, 2:28. Portugalete C, 2:25, 2:25. Ondarru, 2:25, 2:25. Oh
Bigarren ziagoako denborak, Raspas B, Bost 00, 5-0-0. El Anchove, Bost 06, 5-0-6. Kaiku Misto, Bost Amaika, 5-11. Getxoa, Bost 0 Bost, 5-0-5. Portugalete C, Bost 0 Lau, 5-0-4. Ondarru, Bost berrogeitamabost. Barkatu, Ondarru, Lau berrogeitamabost, 4-55.
Tripulaciones de la tanda número 14, Ichaso Coama C, calle 1, Kaiku C, calle 2, Bermeo, calle 3, Deustu C, calle 4, Deustu D, calle 5, Ciervena B, calle 6, a salida. Stop, tripulaciones. Ok, segundo. Aurreko txandako amaierako denborak. Raspas B, Amar 05 Emeretzi 10-05-19. El Anchove Amar Hogeita Zazpi 10-30-27. Kaiku Misto Amar Hogeita Emeretzi 0B 10-39-02. Getxo estropadas campo geratu da. Getxo ha quedado descalificada. Portugalete C Amar Amabi Berrogeitairu 10-12-43. Ondarru Amar 0B Emeretzi 10-02-19.
txanda honetako lehenengo ziabogako denborak, Itxasoko ama C, bi 51, 2.51. Kaiku C, bi 21, 2.21. Bermeo, bi 27, 2.27. Deustu C, bi 27, 2.27. Deustu D, bi 27, 2.27. Zierbena B, bi 27, 2.27. Bigarren ziabogako denborak, Itxasoko ama C, bost 59, 5.49. Kaiku C, lau 50, 4.50. Bermeo, bost 0 bat, 5.01. Deustu C, lau 55, 4.55. Deustu D, bost 00, 5.00. Zierbena B, bost 0 bi, 5.02.
irugarren ziagoako denborak, Itsasoko ama C, 8:56. Kaiku C, 7:28, 7:28. Bermeo, 7:43, 7:43. Deustu C, 7:34, 7:34. Deustu D, 7:41, 7:41. Siervena B, 7:47. Calla. Oye, pues veníamos. Por favor, Getxo, Arcote, no entrar todavía en el campo de regatas. Falta Santurtzi por entrar. Getxo, Arcote, stop. Arcote, stop. Arcote, popa. Kaiku, popa, mesedes, Kaiku, popa. Ubenei mutilak urrengo txanda, Portugalete B, lehenengo kalea, calle 1, Itsasoko ama B, bigarren kalea, calle 2, Getxo B, hirugarren kalea, calle 3, Deustu B, laugarren kalea, calle 4, Arcote, bosgarren kalea, calle 5, Kaiku B, seigarren kalea, calle 6. Hogei segundu. Amaierako denborak, Itsasoko ama C, 11:48, 50. 11:48, Kaiku C, 9:56, 52. 9:56, 52. Bermeo, Amar, Amairu, 0B. 10:13, 02. Deustu C, Amar, 0 bat, 51. 10:01, 51. Deustu D, Amar, Amalau, 38. 6-1. Siervena B, Amar, Emeretzi, 71. 10:19, 61. Ziagoako denborak,
Portugalete B, bi amazazpi, 2.17, Itxaso Koama B, bi hogeita lau, 2.24, Getxo B, bi hogeita maika, 2.31, Deustu B, bi hogeita bost, 2.25, Arkote bi hogeita bost, 2.25, Kaiku B, bi amasei, 2.16. Tiempos de la segunda ciaboga. Portugalete B, 4.49. Lau berrogeta bederatzi. Itxaso Koama, 4.57. Lau berrogeta hamazazpi. Getxo B, 5.14. Bost hamalau. Deustu B, bost 00. 5.00. Arkote 507, Bost 0 Saspi, Kaiku B 446, Lau berrogeta 6.
Tiempos de la tercera ciaboga. Portugal ETB 7.22. Saspi Ogotaví. Itxaso Koama B 7.34. Saspi Ogotamalau. Getxo B 7.58. Saspi Berrogotamasortzi. Deustu B 7.37. Saspi Ogotamasaspi. Arkote 7.48. Saspi Berrogotasortzi. Kaiku B 7.17. Saspi Amasaspi. Juvenil mutilak urrengo txanda, Portugalete A, lehenengo kalea, calle 1. Deustu A, bigarren kalea, calle 2. Kaiku A, hirugarren kalea, calle 3. Raspas A, laugarren kalea, calle 4. Zierbena A, bosgarren kalea, calle 5. Itxaso Koama A, seigarren kalea, calle 6. Stop tripulaciones. Hogei segundu. Aurreko txandako denporak, tiempos de la tanda anterior, Portugalete B 09.47.82. 0 Bederatzi, Berrogotasaspi, Larogetabi. Itxaso Koama B 10.00.41. Amar 00 Berrogotabat. Getxo B 10.31.78. Amar, Ogetamaika, Irorotamasortzi. Deustu B 10.05.92. Amar 0 Bost, Larogetamabi. Arkote 10.25.10. Amar, Ogetabost, Amar. Kaiku B 09.45.90. 0 Bederatzi, Berrogotabost, Larogetamar. Lautea du gainean, ilagia herrian, eta zu
Arroako denborak. Portugalete A, bi emeretzi, 2.19. Deustua, bi hogeita bi, 2.22. Kaikua, bi amalau, 2.14. Raspas A, bi hogeita bat, 2.21. Zierbena A, bi emeretzi, 2.19. Itxasoko ama A, bi hogeita iru, 2.23. Tiempos de la segunda ciaboga. Portugalete A, 4.49. Deustua, 4.54. Kaikua, 4.39. Raspas A, 5.02. Zierbena A, 4.48. Itxasoko ama A, 4.47.
Hemen Ziaboga denporak, tiempos de la tercera Ziaboga, Portugalete A 7.22, Zazpi hogeita bi, Deusto A 7.28, Zazpi hogeita zortzi, Kaiku A Zazpi 08, 7.08, Raspas A 7.41, Zazpi berrogeita bat, Zierbena A Zazpi hogeita bat, 7.21, Itsasoko Ama A 7.17, Zazpi amazazpi. Portugalete A 9.50, 74. Deustu A 9.59, 01. Kaiku A 9.30, 42. Raspas A 10.19, 52. Zierbena A 9.50, 99. Itsasoko Ama A 9.44, 86.